Biz dünyanı özgörttük, dünya bizdi özgörttü. Dil uğuttu kubansa kubanычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз угут болбойт. Чыңгыз Айтматов, биринчи мугалим повестинин үзүндү. Yok, kurqol barabыз. Akıldı suğa koyçunar. Geçip baratı. Pamurşat. Aynı şeye gelemizler. Maqulanda. İyi geldiler. Yoldan neden konağa geldik? Baba ben neyle konakta sayın dep turupmun. Kızımızın yaşı neçede? Bunun yaşı ne kılasın? Baykuş jetim emesin anne degen erkelegen koy жүрөт. Koyuңuz degen jetim degen Kudayga жазыптыр bu. Men zakon pakon menen işim yok. Sen katında kaçakta beri kokkojen болып kalgansın. Köpsülep ayşındı kıl. Bu men başını üze salayım bu. Kınday taşlamay kokop kalamdı. Kızdı alıp ket. Kızı ottasın çoktasın. Özün bilersin. Alıp ket kızdı. Ak gemesi süzüp gelip alıstan, ayga algan çıkarmaçıl jarıştan, talantına soktay düşüp cer şarı, atanычка karanlığa kalışkan, bala tuat öz atasını sağınıp, çomoktogу bugan eget çalınıp, atkın desem maral atıp жалtanып, момун кулда ороз кулга жагынып, bala menen bala bolup жайдары, күтүп жүрдүк ак кемени биз дагы, көз алдыга елестелет тартылат, су ичкени маралдагы тарталы. Сыйкырдуу нур пайда болот жылдыздан, ак калпактуу чыңгыз чыкты кыргыздан. Унутулгуч чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бакыт кушун алып келди кыргызга, ар бир инсан таазим кылат чыңгызга. Куч калемдүү Айтматовдун элеси дем күч берет ар бир кыргыз уул кызга.